Meledomet i pinggir lorong sekering ikleken lu eka niat ki karisataon samangkin pun teka ongku yumas eka niat sara ki karisataon samangkin teka ongku Mila maja ma'amila kala monita tingkah kerekan lorong kekerekan lorong seasak jepot bila namula ari samangken rukun famili kalau ngepolong yumas seeka saja makmilan mula ari samangken rukun famili kalau ngepolong kempeng i pinggir lorong monisep aku baca aku mulai sapena sara ikarikong
karjana ucapna takok tak teka lai iman mulai sapune sing ikarikong karjana cakna takok tak teka mun sampire mak dari sarong kebaikan lempi takok tak beda takok tak beda pikir rasa jaki barengkong nak Hendri ni kok rukun family mampot beda lai iman pikirnya tak usah kimerengkong amar kerukun family ni kok pun beda wak sahrale sing ngambek tamoy sudarse apolong laban pisan nale tretan ahwi bapak ngedepi tolak pisan papaku nerokon ahwi ayana depi metoro anak Hendri kabilem pontaan di kong langkong dari pisan wak sesepo Pak Ahwi anak jalanan jukan Bu Ahwi semangken pon pada
Ida mama na Devi Devi Matoro anak Indri ja anggap mentol anggap bagi putrane tipi Juken sareng ring si apisan ja anggap pisan anggap ring ataritan lai iman Oli gempeng mun badalo parluan pokok jak geni atuh oreng-oreng badan api saling karbek aduai kanisre anak seda dua mak seda dua Sarah awi langkong le sesepo dari Sarah Argomani Kaji Suwarto Bapak Osman le Bilawani ya Mama Musda Lipa Rengutnya ona pandu aipon anak Hendri Labono Devi Novita Sari Novita Sari ipon setak leres adu ngireng balaaki Pak Ahwi anak jalanan kompoi epon ngireng balaaki kani serese ampon almarhum Hosnia Mamang Henry Tanto terang ngabosa anak bunga Kop tak bisa pan-ponapan Cuma ngabosa anak seneng-seneng Sahara si Argo
di grup laskar rupane aniko sepun akarjo Juken anak Indri Laban anak Devi Devi Sekaduane dikajo atukaran Badan api ada saling kaprun Kok pun tekan niata makna tika Henry najan bentika lain alamna terkik bakuna adampingan natika jaga beke adua dak seko besar Henry lain alamna termangkit tempat sesampurna mak oleh pada bedekunana anik ikan nak Henry mana jagunge piro ipono ipono ngabanya kono
kambing balap sepudi Banda Nurwati terjukan arwah Toto seajen dulu si Joko Kendil Opialai juga napa nemada arwah badan Supri Barira arwah Haikal Pramana Muda arwah Imam si pemburu janda arwah Wiwi Siregar arwah Siregar seani agrab cak nancak saruni cak nancak sepuni diam niko pada along polong karaton le arga mani tretan sangara ayana ngendrile sanunto seandi karja karja bila almarhum Hosnia punangandri niko seandingnya tekanan kele rukun pamilidu wa asonna seerlita pimpinan Alek no Petra Mak Jogina Tretan Kurgan Kunis Iput Laben Mangar Sulan Aku mani tetep bejo jelak gile pacet
to beda karaton arkomeni ben enaungi agrab laskar rupa juken agrab lanceng rupa arwah pada agrab hantu laut laut argo manik le au bu lanceng benikeng gaya sudarse icokor tak gelum miti argo manik ompor lancing le sesapala ini kok pun pada nyitong ate satu jena pun pada ikan di sakara satu jena nikah pun pada ikan di ikan di antara kaula da almarhum hosnia termangkia kenangan sesempurna dunajan atina sampian dengan potrana hosnia puna tanda tikana ni kau beni musnah dupera akan tekenengana beni tak nangale dungan kati kadungan kati kaki Henry Devi pada kuburan ebuna pot sapot oleh tak laju kinaki abu lenceng beniking gaya genika mula di cianto ini kok asli nale beli tambah janji siapa nih kapan teka
tika pangata segenteng wa anak Hendri Sudarse Bende Vinovita Sari pon apangantan Eko ade bunga ayu Dusa pase andi Kompoi Pak Ahwi anak jalanan Dusenga Hendri Tika sanunto pon andi bini Kotu tak padena Benki bujangan Nah Sei maksud segentang Penanggung potrana urek Berita juga ndak anak Devi orang seratin Sanonto tika pon andi pele na Sanga ngastete tika Jajelen saromben Almarhum Mosnia sareng mantona pon apangantan Anika niat tesampian pon ilaksana aki Ragana tretan sakra pon takan di otak jahani Kaji suarata ben ibu wania Pak Ahwi anak jalanan ben Bu Ahwi ni kok pada sesapo Cianto pada esto tanto arase seeka cincin ko ika puni kakompoya tak kira anak Hendri ben anak Devi termada cucu
misalnya kanak seda dua ada toro autnya daripada anak raja pangerona pada nyelepen ada orang esap nak anak seda dua dari rukun family ampun abekta setong gending talang matura. pada teka seeka saja pangaterona pun pada tipeni elong polong arasa ongku sapisan arasa ongku anak si dua tertoro aoca terpada raja mangerona kinaki siji loro telu papat limo enam ini kok pada tiga saudara putrana bapak Ahwi ben ibu Ahwi tantona tretan Ahwi ayana Devi arwah tolak odo mamana Devi bila sahwan ayana Adi sarai darwa kocak mamana Adi Karsidi ayana ida bila nur ayati mamana ida ida siji loro telu papat limo enam Haji Manasuri dikocak le ruah pak kale butalake tarajukan Haja Mas dia ngambak tamu ibadah
sumani Pak wajukan terjukan kaji suara jukan wania Ustadz Wati Ibu Wat jukan Bapak Rasid Rismani tak katik Selamat datang Pos Rapi dari Kaluang Pos Sarukon Pamili Sarang Mahaswati Andi niat pon itekani Sahara Kapotrana sampian tak andi otang janji Akhirnya madak keluarga le sadari poli Wa hamidah laban inal bila badri laban sukaria Misnawi laban masriyahatun Kemaratali laban suhani laban suhani Wakbi Hasan laban punami Ani kok mulai dari pelile marga istana tretan juga ning pipin calon karja nang kearepan famili ani koy 2006 lekar 2006 lekar sesepo Kak Muhammad Rasid Beda mbak sini sini Yumes terteka Agus laban pipin pangaterona apolonga bendrukun milih mendengar agrup Laskar Rufan pimpinannya arwah abamu Pasemuan agung argomani Senyapoe sangrale Aniko ayana ngeri
yati bila juhari sagima atramu tretana rita Sri Dewi Handayani Handayani siji loro telu papat limo enam mila sara ayana Henry Hosnia mamana Henry kaji suara torwa mbak mania Osman ayana Mipta Lili mama Mipta ibu suara torwa aliningsin Erwa Sijirno Yati Pak Wat Buat Haji Abdul Salam Haja Hosnani Ustadz Wati Ratnawati Ruwa Rasid Laban Ismani Erwa Murah Widona ini Yanto Ibu Makia Yomes Mila Karapi Ayana Aji Mas Wati Mama Aji Arwa Nembak Amoy Pada Ilambang Dodi Umi Kolesong salatun liwat taslimu corak ngiding le wa suarana orang akurat tanto parak dak bekta duhur le dudak bekta duhur iman lamun takok elaku maksiat tanto nama kotu jujur cuma kotu jujur asalatun tak sangra liwat aslimu mare duhur le tanpa pejang asar ngelakoni le kewajiban sele mabekto iman mun tak jujur ngadepi tak gelar kasele mabekto
lamun maretretan apa jeng asar tantona sampian padangan tos mari iman ngat pitu samun pon tak lar mikir apa tanto pada belis pada bulis asalatun anak jalanan liwat taslimu lamun maretretan apa jang mangrib tanto ngantos pejang isa du sepejang isa iman ngadepi dosa tanto nabelis tak terongi reng patopa kuliteng kapadepa asalatun liwatas tantaretan apa jam isa karengan tos salat sopu karengan tos ayana entri salat katretan pon pada tepak ika rasa apa tanto seneng ongku du ika rasa apa tanto pada mak seneng ongku pon ingat tretan saare samalam kasele mabok dalam bakto pada tambahan salat sunnah pada tambahan mak salat sunnah sampian tretan pon pada isto tantona ngarasa kilo pala ngala ngasa aki kang kulina
wani kak rukun famili kesenian titinan para wali lepelo lambai kaca kesenengan mangkan iyo kakak senian belas rakaat adu ngiring pada paistu aki oleh odi ngerasa aki nyaman nyon etika ule de argo mandi. Hadirin Bapak Ibu seputar anom sepada bolje torom arju ke sateja Srebon jam ampun nanti kaki pokol 11 30 menit salah ampun debat bakto salat duhur kewajiban mongku umat Islam cetak bisa etikal lagi dari sagaja rukun famili ngabiti dari pagi kantos mangken sangke beda kasalahan tor kalopoten tor juken kulit tengkah cek orangnya untuk kekidak panggilan nepon para ajudan setuju atas nama pimpinan rukun famili semulje Bapak Haji Mas Odi nyoon maaf tor sabora sesobun botos nepon sakan itu dari sagaja rukun famili nyoon etis sementara deki insya Allah jam setong pedi abadi tugas de panggung rukun famili dari rukun famili akhirnya kalabun ator wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.